Boum. Des ouvriers ici, et je te dis qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ok, rentre, Badjo. Oui, patron. C'est quoi ça? Watukufu naomba Mwenyezi Mungu ike mjua wanono ganyo wanono ranira zefami. Mwenyezi Mungu arjali joka na heri duniani insha Allah. Yarkusudi kheri na baraka rasi rezefami. Haini ulumwa de Mwenyezi Mungu ambe unono. Haini uluna haja Mwenyezi Mungu ya mjande za jazazi kubaliwa. Haini wanzuwana Mwenyezi Mungu ya mbe. Haini ulu harumatambu zilawe. Ho hanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarihifadhi, yaritukuze, yarijailie kheri na baraka hekudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Insha Allah, ho hanza hahi Rabbal Alamin. Watukufu na mpartage message au kaya leonga vo sujet. Harmaze sujet zombili. Jelikao si prefere nitowe sujet nzima. Harumaze suje niko uzamba nambi histori ya haja izunguli yao Mwenyezi Mungu jol pwene shari ikao ye histori yonga mjufanya défi. Je vais faire défi. Wa alaykoum salam Mohamed Mana. Partagez s'il vous plaît. Partagez le message s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Mwenyezi Mungu narjale joka na heri. Insha Allahu yarkusudie ejokana mana yaripuene zi ajalimbi zijendao yarirehule ni makaliboshi na wanadamu wapeu haukanga jo ya ukaya shiengo shinji showpatsa mrwaibu shiengo shinji showpatsa mrwaibu chasonti pia sirlovano on va laisser ce bas monde raranza rakarjanza on va quitter ce bas monde raranza rakarjanza hunu karna kaubaki ikanga wajada ya ukaya je dis ça parce que gamjoba kidahar wallahi manadamu yekalaha hufa manadamu yekalaha hula wa duniani manadamu yekadola haukaya ngaro nao alaykum salam satulu alaykum salam imam ngaro nao heni zawanru ikao mruji permette de inventer quelque chose mruyambe riduaza yorjoka wenda alaykum salam mon frère Ricardo Yassine. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomo ma hekudratillahi ya hae haukanga jo ya ukaya on n'arrivait même pas à changer le truc que Allah seul wide ujo change waiche wide ujo change waiche sha hemana damwe kareshele ya baba ka wenji na uko wati kareshele ya baba ka wenji na uko wati rikana wenji wakana maana duniani bana na uko wati de inventer des trucs, de inventer des histoires. Mria dohamba mruna do jeshela le kaburi la. Wa alaykoum salam Marie Mohamed. Son pire, on va laisser ce bas monde. On va laisser ce putain bas monde. On est là, on est venu sans savoir, on va partir sans vouloir. Ils ont si pire comme tu te rends compte. Shanga wanadamu, wakingia obe wanadamu imika mwanza, je vais dire ça. Je vais inventer ça. Je vais faire le buzz, subhanallah. Mwenyezi Mungu narjale joka na heri. Haukaya sonsi pia ngarjo hufa wa alaykum salam sadati. Sonsi pia on va partir. Haini mrungu juende abakidene mfaume wa hai. Ya uziswa izwe kaudu ya renda ukabole ni kaudu mrwa joka huenda. Watukufunga mina suje mbili. Yesu jenzima subhanallah. Yesu jenzima Mwenyezi Mungu narjale joka na heri. Wa alaykum salam kikimaweni. Yesu je waimwana mshohatu ikao haransiwa ngasi na 5 ans. Hanikwaze tola kazahe ngasi na 5 ans. Haina wakati ahunga mrume ya nzu ya mlole. Wa alaykum salam masol mama Nadia. Wa alaykum salam siti atumani. Mzazaha hengu paro ye exi hamwabia ukaya. Antuka mzazaha wana hungwa nzu ya lolo. Ye exi uo voyou. Ye exi uo ye bandi. Uwe kado rigole. Ye ubiha ne haka udobi hemru mshahewe. Wirania. Wa alaykum salam. Haka udombiha wakati kaudu ya mlola. Hamransi ngasi na 5 ans. Haini wakati ya hunga mrume ya nzu ya mlole. Mzazahe ya zijua. Mzazahe kutsongo pare exi. Hamwambia ya ukaya boom bodri buje.
usongo pare exa mwambia ukaya antuka mzaza wana honganzu ya lolo na mi wewe de na juhanza umreje subhanallah mzaze kamruge na mwana hamloza harantiwa hatwala kanraru woye kajule jezu atimpaka halolo harantiwa gemrume ya reje ye bwana woi yo ujua bahata nyumeni banu hajua mwanamme ya kanzaji yanzu jalole emtwala kahe hende hambi haukaya hariyeye bandi hariye vayo garjonji ambavi haruma ye message ya bili gabo na propagandi wanawashe nsujwa waruma nindo wa preparo anindo walançon message wizura comme quoi turamu gena group ye group ya hahe gona nyumba turamu yo bali ya wanawashe yo dragi wanawashe hende yabo wende wareme en group subhanallah shiengo shinji upatsa mrwaibu na mimi ngamjotore ya mwana mshendo hunu Marseille ajos butiambe titweze ngoza hangu haziono yo des sujets avili parce que désolé nzadzibaraka ikawa sujet ya hotikatsaba mjamba leo shangi obligé sujet nous nia bien détaillé nilitsena wa alaykum salam Mohamed mzee chef ndwangu nilitsena ndefie wazadolo Marseille aukaya je suis pas un bandit. Je suis pas un bandit. Je suis quelqu'un respectable. Et je vous respecte tous. Nyezimuna nikikhatima njema. Garinja harumwe sujet aukaya gabo wanawashe wakonsiyo haruma mikonsi ya hao. Gwaona nrongozi nji wa zamba auko mkua wa shide wansalisi. Gamjobanu ni wa defie. Haukaya tizunguli ya malahu nji gamtunga mlabotura. Ebanu heliaha hoko heyabanu huwanilo wanawashe. Huzio wanawashe. Hwambio wanawashe atudoto zengu. Hwambu wanawashe warenti ani hufanya ngozaki uchafu. Bahede hata hufanya mesaji ya wanawashi wako huza hunu Marseille, huambia, huzamba, huzirongo wazikaja laho ukanza ulowa. Na minjazia, tiambia miwamba mirongoza na shohangu. Etula munge mruwa udrage mwanamshe, ya mbalie ndiya pare wanzanu wa hendu wa mreme madeto. Subhanallah. Gazambao zambishiha ha grupu za wanawashi. Wanawashi wanu gabo mzadi ya mbaukaya, tsende ndani nedena one turamu hantula mabangu ntsaro tsende rihadisi kabajabila mempa quelques minutes wanzanwahe wandubia wakanza walale nami wonsipia subhanallah hariti mdrage hanikubalia rende hodani hangu nyumba speciali si hale kwa dubu wanzano wangu wakanza walale nayo tipia. Mwanamshe ndo na mdragi na mbali ya huenda ndani. Qui à Marseille? Personne. Je suis pas bête. Gamjoka ya wenji na wenji wajipanya ili wanibaye hanywa. Wenji na wenji wajipanya ili wansalise. Wenji na wenji wajipanya ili si defie emna group. Hawana group wawazadi wajiprepareo hari wanzo wanibaye hanyo kamna ushinda haukaya ntsina hajananyi mitsidonanga wanawashi watsona akili wala mitsidonanga wanawashi wali wababaifu wala minjajo parjwa filana mwana msheikao yatsonjini kamaste. Subhanallah. Wakansi grupu ya wanawashe wakauhadisi vanitura mole bababa yahe hajbalange na grupu yahe gwaona nyumba yedo jayo dragi wanawashe yombali ya wenda urema grupu ya Latif. Subhanallah. Manada mungu ozi bumana mshi buwana washe kamtina za ufanya gamanzawa izonamba wonzie ntimwanilieni ntimwabieni que c'est pas normal homdo tuwazenguo c'est pas normal homdo kubalia baibulani pirate c'est pas normal homdo kubalia fanya uchamfu ya mrikao kutumjua wende wahunde namna ya udokanti ya udo hadisi ya ukabala turamuola ya mchamfu nguheyo bala harirongoza na balange na mabandi yode dragi wana washondore mangrupu ya Latif.
Subhanallah. Oui, ma soeur Fafalova. Mwenyezi Mungu napone shari. Watukufu. Gam amini ya ukaya mituram njazulu. Wala mituram ukabati mdajoshi dan talma problem. Haukaya gam juhe elimine dawa. Wa usiku wa prepare wa yemanamshe ilia jantile mafoto. Mwenyezi Mungu hanivenuliaye. Mwenyezi Mungu hanivenuliaye. Gerambe bwana shangu kamtina za ufanya. Ichoto udoka mdokansi ilimhunre namna ya hanzamni salisi. Na waheye mwanamshe mzima harumwana wa shawalo Marseille. Wake mzima paro hamba timbule hanyo atimdrage hata timbehandani langu. Parce que j'ai pas besoin de vous. Quand j'ai besoin d'une femme, je veux une femme pour la marier. En plus, j'ai déjà la personne que je veux marier avec. J'ai déjà la personne que je rêvais d'avoir, une bonne personne, une fille gentille, de bonne personne, qui a eu une éducation de marier avec. J'ai déjà la trouvée. Zibak, Zelongo Fanishir. Mais je suis pas quelqu'un, je suis pas pervers. Je suis pas bandit. Que je vais rester dans mon coin, ndona na washe nwadug, wazadem lo Marseille ti pia la plupart de nkonyona, nyuna hata nyuhaba meujiona. Haukaya hoji sema tso nuhangale jo mika mangaliani. Musi sema tso mdon laulia, musi sema tso hango. Parce que mitsanza mwanadamu ya jambe vala yeja weja. Alafu bwana so hango. Gamhungo le courage. Mkansi kamtsuha bezahanyo nwanwa umahani. Hau mabezahanyo nezawara zahanyo. Shatura mubala ye bazehae. Gujubala jari hadaye. Shabale objectif yae. E wazadu wa Marseille. Yado wa drag yado wa rengan group. Ya Latif. Ya Latif. Nyezi munanike khatima njema. Harmani wanawasha nyinyi mna grupu hanyo. Ndo na paro mtsaha. Ndo na paro kanajanae. Ndo na paro filhanae. Hata njaparo hafilia wala njajuparo jo hafilia wala njajuparo jo ka interest na waheye mzima na grupu hanyamba ukaya no ngabo usiku na mwishie haba entuye tunga na mwanamme yaboka udunga na mwanamme ha hudrage comme ça woti mwanamme anzwa hulole woti fiancé shangu hulango ende alale nawe hukubala ubehandani yabobo mwanamshangu go jimenyo gojo usihane mimi tunungana da mina mwanamme rendo dani tuono turamu na wanzanu wahe wakabala unsipia wakaunanza hahamba hazirongoa hajiku komkuwa haniwono haritika harma grupu haniwono handinga buyamba ukaya timdrage tunungana da mina irende hodani hangu walawa wanaume rikanza mrenge sonsipia Angala Muhammad ani watsuri ya Mwenyezi Mungu hore mahitima. Angala Muhammad ani watsuri ya Mwenyezi Mungu hore mahitima. Bonjour Naida. Handia be ukaya mimi gamto ushahidi wode mna grupu. Miska tungane da mina mwanamme redo da ni hotsono turamu na wanaume ani wotipia. E mwanamme no gose karbule remeso tipia subhanallah. Vous n'êtes pas honte? Kamtina Zahamba itoto ukreye dossier za kiunafiki ilimsalise mdu titorea yemzade ulo Marseille ya Josu Mutiambe ukaya timtaha lalenaye hauti pardunga nada mina huenda mbabahan bahina mjuhe mfanye live si vous êtes sérieux mreti homenya mdu pour rien mtujofa hitima wa alaikum salam Ustad Bashir mjemrongo weka kweli mimi tuiram tiparo mtahani haumdu haparo nona ndani ya grupu ya jayabo ya kadungana dena mwanamme sika parmi haumlambe usiku na paro mdrage na mbala reda ndani rangu garabe like grupu limrenger la lenai subhanallah Mwenyezi Mungu nalike khatima njema na sohangu vanizoni mwaniliao ni kamti konta vanizona banga mazo munra d'une manière yauni efface harma réseaux sociaux izo maza gamunza manière yauni bayehanywa kamna ushinda kamna ushinda yekati jaba ntifanya defi parce que titorea mwanamshe ya josmuti abe ukati dungane demne mwana dani titorea mwanamshe ya josmuti abe haone zungo zangu
Si tu madame ça juste on était en groupe, on était en groupe, hani wono. Madame Chendo, namleti daurisa. Zindi zomtwanza rongozo na shohat. Wana shohat wanjaro hombi bada garu warongozao. Mituno dia mwanamshe ni uwambi ya shubina dambu mwanamsho hang. Utsikubali mwanamme haubaibu ya esprit. Utsikubali mwanamme harumenye akili hamba umpeshe foto la hawazi. Haumfanye video. Izome umwambia nikamtujibiwa. Izome umwambia nikamtujibiwa. Kamti content. À ce point, Gamoudoma a dit préparer groupe na mheya bonyo groupe. Mlongo wesi c'est vrai. Mlo ya juto ushadi kapar non armanyumba ya wanao me groupe. Mi ujenda wa miche. Ni wenda wa miche. Alafu, vous n'êtes pas entre les filles. Gam évanto histoire fantôme. Il est menyamru. Njahanti mhaja na mje si c'est vrai. M'confirme. M'zima. Harmon na groupe wahan. Waje m'zima jarongo yambukaya. Si, moi tu ram. Tu m'as déjà dragué. Oui, Kanahila. Tu m'as déjà dragué. C'est vrai. J'étais venu avec toi chez toi. Il y avait des groupes, des mecs. N'importe quoi. Ndi wazakati fanya video en 2021. Ya wana umeikao. Warenga wana shohatu. Waduwarenga en groupe. Ti watake. Ti wambi ya ikawe bazi haukaya. Nike numero. Wambaje ola sava. Nike numero. Ti zamba bano en 2021. Ya wambi wana umewako uzifanya. Nwazirendao. Nwako pasizana ze numero. Zahu wana shohatu. Nike baula tira. Merenge numero yinu. Nike yu, renga yu ba ulaye facile. Izoti jaba nsuwa na siya message. Wana ume walo Marseille. Wa respecto wana shohat. Merci Kanahila. Izo piyati wambi ya njawaba nafasi. Alafu mimwa hujanjani kedamina mazanangu regrege mwanamse. Mimwa hujankidamina grupu renge mwanamse rendela mredenai. Mwatiram. Jamais de la vie. Owakatoka ujaja kauna uparojo huja. Impossible. Na mprepare ku. Mtsahemni ani wakemzima harumani. Ronekanga bo ujo shinda. Yani mette dans le piège. Yani drogi. Njemu ntweze nguo mni filme. Timtore yani. Hauka je suis pas bête. Gamju ya ukaya izonamba wa mitido mlongozani nai. Shamu umani liani. Shagani makapablu gani mapreti. Gani makapablu gani mapreti. Ya nzamni efase harmaze rezo. Jelukaya waparo kama namshe ikawa handungu. En privé, handeya, hanimenase, teki, c'est pas ton problème. Gadjo tswa zengozar, gadjo bia mafoto hawazi, gadjo bia mafoto jo, mwanamsho la handeya en privé. Hadi wazokaya haklaze surazahe, gamziwono, gamjoziwona. Silenge conversation si publié. C'est en 2020, si publié conversation, vale mwanamsho la ngundeyo, baharikati kontabo dongwambi wanawashi ya ukaya, mtido tswa zenguo. Oui, ma soeur mwana bahati. Mtido tswa zenguo. Na mzema foti hawazi. E mwanamsho la ye lesbieni, da hivo namba o katsujiviwa, ika obligatoire ya ni menase, ya natake, ya nabie teki, c'est pas ton problème. E kanga tswa zenguo, e kanga fanyo video. Si tundu tsundu bada si publie conversation nguda minae, wanawashe wenji wanambia botura. E mwanamsho udia hudea, udia uhatake. Ye mzade uwe botura mohandrage, e mzade uhaba ngunazo, uwe mzade lesbieni ulo Marseille. Finalement, on dit qu'on prépare et coup il est njeni tapé wa fort. Haou ni comme ma piège. On dit préparer madame Shekao, hadoka flispiat. Il y a dit à fanya namna hata yani baibu yantere ma photo ya hawazi. Dieu merci. Mwenyezi Mungu hani protège. Njadu barmo et piège. Oui Félix, on n'avait pas honte. Elles sont pas honte. Subhanallah. Wana shohang. Nam prépare zeku. Namtsaganyeda nyine makalboshi. Ezungo zahangu kabati mzima harmanya joshida zione. Auka je suis pas bête. Gamjokanga mina et ma pervers. Gamjokanga mina et ma kalboshi. Gamjokanga bo ye wanada mwajihansi e bazi hao. Kwa tujibu bonrongo wao nila warmazerezo. Namji prepara ukaya la preparia hanyu nusi ya hanyu. Nye uhuza. Yemna grupu wenye nusi ya hao uhuza. Si par warongo za tswambia ka c'est pas normal. Yabo wakanti ngwanzo honre namna. Essayez de vous trouver le courage.
mje harma zerezo kakweli mbweze hanyo mweneza sura zanyo mabioka ya turam arrêtement. Vas-y. Essayez. Mje harma zerezo mabituram turam, c'est vrai. Tu m'as ramené chez toi. T'as appelé tes amis. Mukadzam la lenami. Vas-y. Vas-y. Merci Félix. Vas-y. Namjemo harma zerezo. Haukano si hanyu nyi uhuza. Sinrabo gamrudi tina nzambe nyi uhuza. Yabo bada gamwona ukaya gamanzum kene femme facile. Vaut mieux faire tout pour toi tarisalise. Turam alimto harma zerezo. Gono majohenda mafanye ze montage. Tifanya montage zinji tibo hapanda lao. Tifanya montage zinji tikazwani ile tika ressemble maturam. Montage zinji zafanyiwa tikaziwani ile tipula zendevu tiwa makiaji tiwa hamlala haribalangwani intimideo tirengele foto la tijipiblie wami hawami tikazale foto la matu na mtabaha heli na makielwa na kazazo nilenga mrassemble mama hangu masha Allah je rassemble à ma mère izo montage tifanya montage tizingara mabido haringa mhuzo maji gami mtsala tifanya montage nga mzino damina fundi wangu. Izo zonti pia zifanyiwa. Tifanya montage. Tikazwa hitwa. Tifanya foto. Haringa mina ya 2 metri reme hatarmwe mindu. Izo montage. Alafu bwana shohangu kamna ushida mparise. Na mrie mnyezi mungu mlete sinema. Mokanti mdoha bazilo na mradi. Mreti hokraye na utunga histoire fantôme. Dami ntina hajanani. Wenju gwamba depuis là joka hulola hurura. Oui. Tira muharura. Engo ononyi nyi mhunro wangu wa shengera be mimi. Engo ononyi nyi mhunro ndola ngera be mimi. Je suis pas profiteur de me marier comme ça. Je suis pas quelqu'un que je veux me marier avec une femme que je connais pas ou je ressens rien. Je suis quelqu'un que je veux me marier avec la personne que je ressens des sentiments. Qu'il y a l'amour. Shagam johunle makalbosh, wajahuni depuis longtemps, hawajanumeni, walola, waredon washahaunai, wawavurizao, wawarontio, wanga wayaboko tsonram rumshi, mido tsonram rumshi. Mido tsonram rumshi. Demi, wawuhundunja johunra, gauna sura dhahabu ngamina sura ya shuma. Wawuloha mamna kasetim na demi mama, gohunro mimi losha babinja johunra. L'homme roumenja johunra. Parce que je ne vais pas faire comme vous. Je ne suis pas profiteur. Je suis quelqu'un que j'aime l'amour. Niwanza mahaba. J'ai des sentiments à la personne que j'aime. Yabobo shohangu, arrêtez-vous. Namretse batani yahan. Namretse sinema yahan. Bakam naushida mnituar mwerezo. Mitim wa ureda manamshenai. Mitim wa ufanya kompli na bega mrugo mwanamsi na mfanya mafiti. Njoja banundu maniliani. Nofanya niza ufanya mji protege. Mji sitiri. Wanaume atugurdu wanashwatu nai. Gamwa bio realite. Nyinyi zomanza uga manzoki amabala. Tulamu ye bazia henge namna grupu wa hahe. Ye dolenga wanawashi wadrage. Wenda uware man grupu. Subhanallah. Subhanallah. Nyesi munarponesha rishanyu. Sebani mtsuri ya Mungu. Vous trouvez l'équilibre de menté. Mokansi kamtswamba zahanyu. Shaga mtsawe namna. Ya hanzamra besetura munawika na ura beseha. Je suis un mur de Berlin. Je suis un mur de Berlin. Même bil désert. Que Dieu shidani ne bouscule. Gela mi bwana shohang. Na mwone haya. Si c'est vrai, vas-y. Si c'est vrai, izomamba, namhiyar mazere zomabe. Namtoze dalilu. Namtoze dalilu si c'est vrai. Habotula banu rambo haribanu jao. Ha haribanu botulamu godongo dragi wanawashe wabalia onda owarenga donu wanzanwaho haringa bomanamshe waparudungana dona mwedodani haho hatsono wanzanwaho bwa haja wanzanu huwambie mwanamshoka yatsokubalire mesonsi pia. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
ngabo na wasa ya temanya ba mimi ngabo mria ni badia wa mwanzana turamu rende udani haitsono turamu hakayabo grupu hakayabo wanambia ni buwe nwabule onsipia ya latif Nyezi mnanike khatima njema Nyezi mgarnike mwisomwe maanasho hangu kamtunga namna ya ushinda wanruwa perse ruwaneno uchamfu zerongozi njie zerongozi change shanganya harima namna ya ukaya garanzul tuetura mazerezo na wahema namshe mdzimarangu ya paro habakati paro mbala ndani hangu au ya paro habakati atim drage hanikuba anitim drage seki na wakem mdzimajito ya bedami hunrende na iboturam dami ti paro jeda na iboturam ndo kabati paso mrongoze prokosio ikamrungu fozembi Mrukana ujarade mwanamshe mkomorimbi. Mwanamshe mkomori ke jamerite anedwanai. Mwanamshe mkomori hamerite yanziwa ya venzewa. Mwanamshe mkomori hamerite yafanywa mahaba. Shaka jamerite anedwanai. Baibu wanasho hangu arrêtez-vous. Na mprepareze komploza hanyu pia mfanye namna hata mjemu nleze mjemu ntire mafoto mfanyezo mjuka hanza. Shaka mna ushida. Ulisa, na Mwenyezi Mungu, na mwabeza hanyu zishange. Msitukiwa badagani mlongozoni, mjamjansukaya no. Izo kweli tula Mungu zifanyo, ndo mwanamshe ndo josu mutiabeti paru mbala hoda danirangu. Mwanamshe ndo josu mutiabeti paru mbali ya hoda hamanza nirangu. Même si je drague, je suis un homme, j'ai mérité, mais j'ai pas besoin. Il y a la seule personne que j'aime. Je suis accro avec. Et je suis attaché, cimenté, collé par amour. Parce que je sais qu'elle m'aime aussi. Mais je ne suis pas quelqu'un que je vais rester dehors pour regarder les femmes qui passent. Subhanallah. Honte à vous. Honte à vous. Dadaniwa na washikao comme tu dis, montez dans le réseau. Na muhiar mazerezo za TikTok, na muhiar mazerezo za Facebook, mnivumbuwe mhakikishe ka kweli. Gamina wanzano wangu tiparobali ya mwanamsho hende wanzano wangu wakanza wa mreme otipia. Seki. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Nyezi munanike khatima njima, yarnike misomema, mes sœurs. Wallah. Gamjudongu luwaze video kaka mwishia omakatika donandi satalafa. Mdo na ukami mwanadamu mwi. Mdo hamba tulamwe uli déteste. J'ai jamais détesté les femmes. J'aime bien les femmes. J'aime bien mes sœurs. J'aime bien mes mamans. Cha, msujwe faida mjokawi hunra. Ekanga mkondisyo monikali ya monikazanrabo komkwa. Gamina grupu, sido jaro mrengani en grupu. Gamina nyumba, spesiali le dragiwana wa shari mdela dole man grupu, subhanallah. Mnyezi Mungu narpwene shari. Ya rijali kheri na baraka rdo joka ya rija ngarjo ulawa. Hani mnado joka ya au préparer buzz. Ou de préparer pour salir quelqu'un. C'est pas normal. C'est pas bien. En plus c'est moi. Bahiti des filles. Ni wanawashe mlo Marseille. Wakemzima ya hei ya marezu. Yambe wakati na parumtsa hani data na bala hona ndani. Ndo. Watukufu. Ganda harma ze sujets za hatu. Haukaya wanasho hangu kwa tsona ya ukaya. Je les respecte trop. Et je les aime trop. Ils sont là de mentir. De manigancer, de préparer des pièges et des coups. Ils n'arrivent même pas à venir me voir de dire que tu rames. Tout ce que tu as dit, c'est pas normal. Même non, narimenye, narambi, babantura mola, rifanya tarimbe hanyo, kabatu joshinda, wala kabatu joshida ni menye. Jamais. Bahina mlinso unafiki bwana shohangu, mliye Mwenyezi Mungu, haukaya emna grupu wa hanyu, tiparumlasiani message, railinga mdongo, jihuza, timwambia nukase pa normali, mrumshe na dofikire sharafa shahae, wangatu jonjia mawade, banda tizamba, kamjashida mahunda, namna mazamba, mahea, mabaturamu.
gulatake haunguru njona yonsuma takeni gamumnikoni conseil finalement nja gamkonsio haina banu nabira gamsongo parokaya tula maribani ngawona group ya wanaume gamdongo dragi wanawashe mwenda mwafanya partous Mwenyezi Mungu alipone shari ya huwa wanawashe watsuri ya Mungu shawajihansi kebazia hao uchafu subhanallah na Mwenyezi Mungu na wake mzima ya heye kakweli ya rongo arma zemedia bangabo zemedia fantomu wajumrengani muheye s'il s'agit moi ili mwambe ezlomoroni hanyu e kakweli mtoze ni shahidi haukaya j'ai jamais être avec un ami njaparo kadam na mwana mshenge waje manzano wangu bavuni jamais de la vie la personne que j'aime ma petite charmante mikadona na daminae parce que c'est une fille qui a ses parents yokuha jamais yaudouhamba mwanzoni huone parce que je suis pas quelqu'un que je veux profiter. Reste chez toi jusqu'à le moment que Dieu va nous donner l'opportunité qu'on se marie. N'est pas question que tu vas venir chez moi. Elle que j'aime, miti de mboulia ya haj, gerambi wanwa mafiti. Watukufu ngador ma deuxième sujet. Shadu mabia nbuwana shohangu kairi mlie Mwenyezi Mungu. Si vous êtes des femmes vraies, montez dans les lives, parlez de Turam, mtowe justification, hauma ben rongo zakweli, et kakoli si paro zifanya, hauma ben mtowe shahidi wakoli, vas-y montrez-vous, arrêtez-vous de mentir. Watukufu, gamju haruma, et deuxième message. Deuxième message, ikanga manzonongo zimzazi wa mwana, ne exi. Watukufu gasina mwanamsho hatu ikao haza wanawaili ngehunu Marseille. E mwanamsho hatu woyi haransuwa ne mlumma hae ngasina 5 ans. E mwanamsho woyi haini wakati ya rakontre mlu ya nzu ya mlole yambia mzaza hae ngutsungo para ye ex mari wahe mwana hae hamwambia. Ukaya mintsutsa hamru ya lole mwana hangu gamanzo urejei bomza e ya lole mwana haho wafungwe mwana haho twala kandra ruhamransi ngasina mahamitsan yabo mwana haho kana uja urejei lwa ne ex wa hahera he jalolo yaransiwa yemzaze wei katsujwa ishu ya hunda usumo mwana mmewoi shahaini ndole mwana mshatu ya iparisa mzaza hae ngutsongo pare ex bari ex yevayo Mimi njaona nziloka yewa yutimpara. Simwabe uka wede mzaza hoana ha. Humransi gasina mahamitsan. Gena bezu ya mru ya kebavuni mwa. Mrensi tranquille humpara humenase finalement. Ye mru ya mbangwa nzu ya mlole wende humuwa. Ye mru ya nzu ya mlole abasa wende huwe manamme uo. Haba Turam. Gojime le harmanugozi nji. Tu me connais, je dis, j'ai pas besoin de te connaître. L'important, si je t'appelle, nous relève sur binadamu na unanya. Ya ukaya wotsi ubinadamu. Huransi mwanamshe uo. E kanga wanzo ureje mrensi ya lolo ya ransiwa. Hokaya humfungu hatwala kanra. Sha finalement gum arsele wendi wa uwe mwanamme yanzo jiamlole. Yuhungu ukaya banam zazahi mwanamshe. Ye mwanamme ola ngudongomni kamatlaka. Gudongomni kama pesa bahi haini zahaja gudongo pare ex wa hemu mwana hahe umwambia ukaya usikubali halolo bomza gwanzo mwana haho ya rejeye mlikao ya mfungu wa twala kangar subhanallah ya mfungu wa twala kangar gamanzo utlebo mzaze ya uke mwana haho kana ujwa ulolwa kana ujwa urejeilwa ne ex wa haera heja kahalolo haransiwa ne mwana hao katutsa he ex na uka ujwa kakaudomuwa hakaumbiha hakaumderange kajakana hata mbarespo sume mwana hao finalement hurende hadoshani bomzaze haini mranzolo le mwana hao ngopare ex humabia ukaya mintsanze mwanangu ya lolo ngamanzo urejei ngujoka urejei subhanallah karjaju wakaba ni nywa zazatu mrende hahaman nyua na mazala hunu mtso ujua hele usilamu wakansi yedini hatu ya kansi ya ukamrumshia ransi wa hatola kanraru waka jurejeilu ane mtolaka ya mfunguwa simpaka halolo haransiwa
finalement wewe ni wapara ye exi wamwambia ya ukaya mwana ngulolwa gwanzu ya lolwa wedu warenge nimero ya hemwana mme yanzu ya lole mwana huwanikaye exi haukaya ye hajwe jula daho ola mzazola harenge numero mzazola harenge numero je juge personne c'est pas des juges quand on dit mrukare je mrumsha haye wa mfungwa tola kandaru simpake mrumsha ho halolwa iyo si juge yo de réalité wode aussi la mukazikiri kazikiri mruka jure je mrumsha wa mfungu wa tola kandaru ye kaka jalolo ya ransi wange wareje kazikiri na mregezo bama mrele vanu ma mrele angani wazungu un ex comme lui oui mwanadamu ikao ya so fikir ya déplacer yenda ya wa mwana me yanzalo le mzaza wana hae bahari ngwanzo mzaza wana yeka humanza kujajo mfungua yode mana kabidi rido penser rahare jaran soandwa shahatu c'est pour cela qu'on m'a bien dit bwana shohango le moment que tu vas voir où tu es avec ton mari guhanzo gamanzanao hurambake mruma hangu utabisho guhurengeyo gumet en souffrance wallahi mrumleha laissez-la de jouer, essayez de changer un peu, essayez de diminuer un peu le sentiment que tu as ressenti avec lui. Wallah, yamrume uhutabish, uhurendonai, uhufanye zuyanzao, ya huruma hiyo, banda ngomanzo 100%, yekahu diminue mahaba, wallah yo urendeha hama mjufumu haukayo hamba sur wengun trompe, sur handrengia. C'est pour ça que je vous dis mes sœurs, n'amfanye d'une manière yauka un peu écarté, ya wanadamu ikao ma violent. Wengeyo ha déplace hende hawa, ye mwana meanjalo le mzaza wana hae, na bwe nimero eyamnika mzazahe mwanamshe baada mzazahe mwanamshe ngurumata ka usome mwanamewe tu là mon voyou je m'en fous même s'il est voyou même s'il est bandit je n'ai rien à foutre quand ce moment est venu si Dieu a décidé si le temps est venu ça va c'est la kaushina njizili roho yangu shado mwambia ya ukaya on peut pas vous laisser. Il faut penser avant de réagir. Unikem rumsha utwala kanra. Gasina 5 ans. Gomzilio ya tilola pourquoi? T'es qui? Et quand manada mwibidi ukane ujama wa hodene mrumshaho, umramene hata yakane santima, ya lolo ujwa ureje. Shangono ya ukaya vomie umtowe. Hundi wabie mrumshe ukaya mama hode yani ke numero parce que mama hongwanzo nuhureje. Ebo mzaze mrujwa ureje mrumshe. Yani kwa tola kandaru kaka jalo lo yaransiwa c'est impossible bo mzaze baraka. Karadhi bo mzaze bwazaze hangu. Nidi magamizo wana wanu. Wazaze hangu kamrati ze intérêt personnel. Kamrati ze profit. Za ukawa wide exwa hema naho yongu ni kambahi longu saidia. Yabongono ya ukao tu vas gâcher la vie de ta fille. Yakaumu wa wakauzijwa kaka umderange. Subhanallah. Nyezi munanike khatima njema. Nyezi mgarnike musomwema. Wajazangu olio ya unaukaye mwana hao hasubise katastrofe. Ya mahaba, haulowa, haderangewa, hafanyuambi, yemrume hamfungua, hende zahe. Gwanzu ya reje yemtola kai na bamfungo tola kanra izo pia gasfanisha unufaransa wanashwa wenji gamrantsiwa hatola kanra lidimreji wanro mahanyu botina kamlolo mrantsiwa gamyesho harmandola za kizina gamyesho harmandola zitso za kihalal gamyesho harmandola ikao vrema Mwenyezi Mungu katila dinani yeka hutwa tola kamonti ila huihansi usiku tola kabilu jawi hansi usiku terminese tola kazitwa pia bala deja mrumshola katiwa hao yeka weleza ngwanzo urejenge bidema na mshola ya ransi warangu geujwa ureje izoni wakomodi mzirenge mzendo hama unumza mkati ga mchongoza ya wana haramu ya huwa nasho atukanga mchongo wafungua babu mwana msho hufungula kutuji nikafikira ukaya no huniransi hukaserie ujustifie ka huniransi
alafu kama anajiza comme ça et mwanamshe woi ye message ngarongoza mzaza hai hauka haelewa kama mzaza hai dia huwa ye mwanamme. Subhanallah, mzaza hai dia huwa ye mwanamme yanzu ya mlole hauke mwanamme wanzu ya mlole woi kabati mrujua numero ya hei soti de mwanamshe na mzaza hai mwanamshe nuwanza nuwa hei ho shi mwanamme haparani numero ya tsowijua ye mwanamme hamambia ngami mahala kadha ula exende ula hende hambiha na ikajaka wae chishaka dina manzano wae wambiha hamambia uka kutsina drola de mshangu mzaza huwa na hangu eka humdola nga njuhuwa eka humdola nga mjuhu termine eske bo mzaza baraka hu e faida wa hunda hindu ye faida wa hunda hindu bo mzaza baraka. Subhanallah, ye faida hindu nyezi munarpone shar. Quand je suis là, vous les mecs, je suis là pour mes sœurs. Et je parle pour protéger mes sœurs. Ne me comparez pas avec les gens. Il faut que basé à Orenga ou le demonam Shinai. Comme Dieu demande que vidéo ya tu la mia ongulo. Comme tu l'as vidéo yon tipia. M'doit me la tu ram ongu marquer respect à les femmes comoriennes. J'ai jamais marqué de respect à une femme comorienne. Contraire, je lui donne des conseils. Et je parle pour que ça change. Mais vous êtes, dès que vous êtes des pervers. Gamdi Santo m'a ciblé. Attends, je vois un commentaire là. Samba Oudji, boulevard national. Bon, l'œuvre. Si on a tué une attaque. Boami là. Dans Zimi. Bouge Boami. Nyezi munaniki khatima njema ya Rabbi. Wadzadzangu mdojo ukaya nganyima responsable neze couple zijilio. Nganyima responsable neze ndo lazaru wana hanyo. Wewe de ajali wallahi kaubide shababi wewe ukabano weti shababi wanzo papier. Wewe shababi ulona papier. Ikaubide shababi wewe ndia ufanye plainte bo mzaze wewe. Ikaubidi. Hauke mwana hao hamba wewe ndo anageni mero wanike XY. Yemu yarantimu depuis très longtemps. Yafunguwa mndu mahamitsano. Guju ya zimla tilolo zabari. Guju mndu ya tilolo pourquoi. Zabari. Subhanallah. Nyezi munarpone shar. Shaho wazazi wa jihanti. Neze rohombi. Neze profi. Neze interpersoneli. Watso fikiri. Zevi meyer zaho wanaha. Yatso fikiri ya ukaya imanaha he harantiwa kana uja urejelo. Simpaka halolo harantiwa. Izo zote pe watu zangu kama tuzi fikiri. Shanga Joja nimwambia ni mdamba katula mtsovu adabu. Je suis pas mtsovu adabu. Gani mwambia nukaya ça se fait pas. Gwanzo mwana hao ya baki mtsumba juskaka. Ne mwana hao hambaka na uparo rejelo na exi wa hai. Ma exi wenjua juha mua redo wa shaha onai. Watsimbi ya ombi. Eza msana firauna. Na wamba go wanzao. Hawa kawanza. Merci beaucoup Ustadi Bashir. Gamwaron sur ditina mjangoma. Walola ditina mdoba gamwenze naone mwana. Gwanzo one mwana zazila pièce la cinéma. Dabo manzumo de mwamenye. Dabo manzumo de mtumsaja jarmaze couple za wangu. Mwana tsuwangu washe na mkinaye. Onatsemru mshe diwaza. Bujonga mrajina ya Jom City. Baibu mwana mshahangu. Antuke mwana mmeka na ukingia. E mwana mmenge mhara ni bwana woi. Haukaya wamua. Na ihajujwa ushitaki. Shamba ukaya turam. Si tu vas oser de parler à ce sujet, en tout cas, mon ami, où est dangereux. Haukaya lovayo. Je dis que je vais parler. Je l'appelais. Hanambia okutsunjua. Gonjo sabantsujua. L'important c'est nous bien message. Ou l'ukaya c'est pas normal. Ou de mzazahuana hao. Que jakaubidi ou déranger emlika ou dans un diamdole. Humfungwa to la kangaru kuna uja urejei. Simpaka halolo haransiwa. Yekangu joka unifanya rongo. Tayar. Je suis pas les gens qui se cachent. Walo harana wana nezembi. Moi je le dis avec le cœur. Il y a Allah qui me protège. Pas vous les hommes. Pas quelqu'un. Le seul. Allah. Daizonjo kwanza nambi. Karna uzia huwana nezembi. Na mjie shingo. Mjie. Ani mjie. Putu. Harmwezi twazahani. Shoma bianize kulinga juma biani. Mzazi. We mzazi wapeo. Sha. Nyezi muna urengezero. Kutwanze mwanaha.
gwengwe mwana ha shakuja jodunga faida za x bare x ye hubamba hingo ye x ye hunika shwanzao hudum para wamba ukaya vane mru mshaho wakati mru mshaha nge x kati mru mshe yabo kutina tundo be mru mshaho arengwa nzu ya lolo utikubali ya latif subhanallah nyezi munarpone shari nyezi mungarnike mwisomwema wadzadzatu mkinaye mleti interpersoneli mangamizo wananyu na mwebedu wananyu wake heroes bedu wakati mjoka heroes ya latif unede mwanu kwa tsuri ya Mungu bahima na woinke na ngoma hata hulati mrumshe panda 5 ans gwanzolo kura envers elle mleti tranquille wana shohango asonga mbi mwana mshangu woi longue vie à toi haukaya zinji na zinji wa subiso somo mrumaha wesi de wa mtu wa shedi ajitoa hende zae kajalatsa wakati hahunikatwala kanra habaki hu hata wabiri 5 ans même si hakanza reje wamba kuna uja ureje bahunikatwala kanra iyo dolar muslim keja permete reje shamza hongu humenyeleyo zendola hajahaka ajali hatatsawe ye mwana wangu hajaha ulawa ye mwana mmehamba kana urenga riski ya bingu juu ya hulole parce que déjà mzadzahaho hasa hahusijini mzadzahaho hasa ngepre heni mrume ujo jabo ya ulawa wadzadzahangu na mrie Mwenyezi Mungu Lili désolé ma sœur mwanamshi ya fungula twala kanraru ex kajiureje s'il vous plaît. Si ton mari t'a laissé avec 3 talaks, il ne peut pas retourner. Yeka jiure jeyi. Nambuwe mbabi zesprit. Mwana shohangu mlesi zesprit fantôme ndo ukana baraka. Manam sharansi wa talaka nraru ex ka jiure jenge jambe kujwalele wana. Pourquoi yaka uransi talaka nraru? C'est pas que vraiment mlo wana de bizarre mso ye la réalité. Ye mrumshe aransiwa to la kanraru ye ex ye ka jure je mpake mrumshola halolo haransiwa. Tu vois? Tu rames regarde c'est une fille hein, subhanallah. Tu rames t'as jamais allé au Shioni Koutla wa ya latif. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu, je sais que je suis qui? Qui va être d'accord avec moi tout ce que je dis? Gawadjoka d'accord? Gawadjoka d'accord. C'est comme ça. Notre prophète le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le seul, parfait, Harunduanru wa muyenge, wa mvumbanai, wa mdea, gerambe turam. Je suis qui? Ikamrugwambo kaya, tu t'as jamais allé à Shioni à la tuif. Subhanallah. Notre prophète Mohammed, il a jamais allé à Shioni. Hasisiziwa. Ye Qur'an ya Mungu. Ye kajiwanziha. Ye kajiusoma. Mimi nenda Shioni. Miti sana mtume Mohammed ye mtukufu ya le Qur'an armashayitso. Il y a des filles qui disent n'importe quoi. Au lieu de merci beaucoup que ça change. Chez Zomanzao comme quoi Nameukaya et Kahuranso Hatola Kanraru, tu peux, subhanallah. Et Kahuranso Hatola Kanraru, tu as le droit de retourner avec ton mari. Kaziren de Wana Shangubeke Gamzifanyao. Haram. Wana Mwazao Yabo, Wana Haram. Wana Haram. Mrumsharansu Hatola Kanraru, Wakajureje Hilo. Mlensi bahari gamanzo jom faini bagani wa Faransa on gagne Faransa. Vous êtes en France gamanzo vivez comme les blancs. Subhanallah. Gagne Faransa gamanzo vivez chizungu. Comme tu es le aussi la mono binadam. Watukuf nyezi munanike khatima njema. Nyezi mgarnike mwisomima. Gamjukanga wana washe wenji raili ngwazifanya kwa nauka Dakar.
Mais je m'en bats le stack. L'importance, Allah, il va. Ce que je vais te dire, un homme. Madame Mehamadaoui, laisse la maman de tes enfants tranquille. Si tu l'as aimé, tu n'as qu'à rester. Kujajo mnikatola kadlar. Kujajo domoua. Kujajo dombia. A subi sa zinjarme mariage. Elle a résisté. C'est toi qui es parti. C'est pas ta femme. Il t'a pas demandé de partir. Tu l'as laissé avec les enfants. T'es parti. Là maintenant, Gwanzoudo moua n'a me déranger. Oué mwana me yamba gwanzou yamlole. Parce que tu partages avec sa maman. Oui, DJ Sai, longue vie à toi, mon frère. Tu partages avec sa maman. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Wobinadam, Nzadzi Hamada Wazalani Hakomo, Ujua Wobinadam, Watuzalani Hafarant, Gwanzo exige manaha, Yareje Mtola Kawaha, Yamransi Hatola Kandra, Rukao Kana Ujua Mreje, Timpake Manam Shohalolo. Est-ce que c'est normal? Ça vous fait du mal quand je dis ça? Namwede manage. Allez à la mer d'aller nager. Vous pouvez aller la baie si vous n'êtes pas content. Mais c'est la vérité. Nzadzi Hamada Mnyezi Mungu katsila dinao. Mnyezi Mungu gujohule mambuda. Nana webo shababi ce fantôme. T'as pas droit d'empêcher cette femme de ne pas marier. Laisse-la de faire sa vie. Watukuf. Leo siku wa juma. Karna ujiri. Van. Lumba Mnyezi Mungu kaya. Kabatu joshida ya riziye. Kabatu joshida ya riziye. Kakarwana nezende. On est à Marseille. On n'est pas dans la jungle. On n'est pas. Kariti homi siruni. Kariti homi jinimlio. Gassi Marseille, là où il y a du monde. Là où il y a le règlement de compte. On ne se cache pas. On dit la vérité pour que ça change. On parle de la vérité pour que ça change. Ce mec ici, il est voyou, je m'en bats le stack. Ntsumwaza. Yonjilia, njajorinrinra, wala baiki habalia armu, njajorinrinra, oko wakati uja ukayanifume, yabo Mwenyezi Mungu azanziha, yabo kabati mrajuka unizia, kakarwana nezembi, wanadamu hamada wanu wadojokaya, wanasho hatu wa mérite le bonheur, wanasho hatu wa mérite wa kema heureuse, wanasho hatu wa mérite le respect. Wa mérite le respect. Attends pas kada yabo bom.